Bermez bala. Moyunçulu olamaz. Balanın barı dele böyle, çoğu dele böyle, çoğuysa dele böyle, çoğuy bay kalsa dele böyle. Bermez hey. Hey. Bermez. Bir bastayım abi. Az koluma düşkünü şunu da eğlendirem seni. Bermez bak. Bermez. Urbayım bermez. Bunu erkeletiş gerek de bu. Karısa da erkeletiriz bunu. Bermez. Anayın şaşık bala, altın bala, danek bala. Ana, atasının balası. Canım gel. Stolu çok dil oturuyor öğretti bu bala. Gel. Gelem ey. Klaslaşın tamam. Bermez. Urbayım. Erkelet tutmayın urbayım. Gel. Gel abi. Urbayım. Eğer vursam neme hapan getmezsin denk. Kudayıcı algasın demek mi lan? Sen vursan apan git kula. Allah ikinci habanda getmezsin denk. Üçüncü haban özümüz getmez. Biraz. Nanayın gel Urbay. O ya şu balan çoğuysa da tenk çıkıp kalat gende. Ya kolundağım neyim? Gayrı aylandırıyoruz ben. Niye al? Abdullah İslam şilepas. Başından culup kaçıp geliverdin. Bir tartımlem ner ayrılıp kaldı. Sizin oğuzunuz kokşaş kaldı. Giymişim mi ya? Giymiş şortunu giyip aldı ya aylana. Şortu giymez bu. Niye bulan? Rahman Ayş'tan tursası. Oktağın yerine giyip çıkıp geliyorum. Velle kovaladı da. Kondu kontadan kontağa kaçıp çürüyorum. Yeşke kaçıp çıkıp etsem uyalıp çıkalmaya koydu. Hey sen kaçan adam bulasın? Hiç olsa salvanda beteri titriyorum. Hey ben Adam bulasın mı seniz? Erten adam bulun. Biraz. Bunun emrinde süreç. Gel. Tırman bay, beri gelsene. Çoğun ayıp kaldın koy. Niye tırmandın da? Kıçısı vatattı. Siz de öyle tırmanasız var. Antip ben tırmanbayım. Apan tırmanadı. Biraz. Hey. Abdullah İslam okşap cidden kalıp. Biraz. O şeyde tur. Yaşına söyleşeli. Emin uyat ha balım. Çoğun ayıp kaldın. Kolma diysen. Erkekçe söyleşeceğiz. Erkekçe söyleşeli. Bunda kılavuz hey. Yaşına söyleşeli. Koşunan kızım niye uğrasın hem? Vurgan yok mu? Anam niye aldın? Teptim. Tek kalgattın çoyup taşlar. Jo mine tevezsin oşan uğalıp gel adam. Özümüne lan 345 değil. Ne değil? 345 değil. Anın ne akça var? Ne ana? Esi dertiniz akça değil. Anı öz o 543 deptel açsa olur. Al ne? Prosent. 343 de açsa olur. 54 dese daha olur. 43, 34. Yok ne oldu dem oşo sandayt koysuyla uğruyorsun bari. Ya men bir jol göçede ketip atsam o жалгыз жүргөн экен эч ким жок экен 345 деп койгом да. Ал болсо эжекелердин окуучуларынын көзүнчө келип алып мага 543 деп атпайбы. Бат мына бир таптым эле. Urbayım gel. Anayın altım. Çoğun oyu bile kaldım. Sizden kaçıp bir paypağımı giyiyor kaldım. Berke Urbay. Emi çoğun oyup kaldın. Sen Urbay. 345 degenim biliyor musun? 345'in ne? Ben seni suyuyorum. Kökme. Sen miyin var be. Ben seni suyuyorum degen söz boşun. O şoğlu uğruyorsun be. Miyin var mı senin? Ne okusularını görünce? Meni apan o 99 desildi uçukpay jurom ko. Mayt baktım mayt. Baktım. Turun yerge. Kaçan adam bulasın da. Erten de otam koy. Biraz. Ofşum tenk şükür ol. Biraz. Onu karma. Karma çocuğum. Niye ben neme mal oldu? Çarçat ta. Ha. Ne degen akmaçın? Niye? Oşun.
Неме да? Ушул боюнча мектепке алып барсаң шарманда кылмак экенсиң го адамды. Буну Салтанат эжекел окуйт да. Не деген акмакчылык? Окучу. Акмачылык эмес, 3 айлык каникулда башыңардан үнөс ошону жазып келгиле деп Салтанат эжекен тааныйсыз го ошолай. Сенин башыңан ушул өттү. Ой көкме, окучу. Жылмыңдабай. Мен Салтанат эжекеге эмне? Ошо сени адам болсун деп ошо мен сүйлөштүм. А мен сүйлө. Бер басчы, бирдемелерди айтып бер. Апам айтпайм, а? Жөн коёюнбу? Я, Апам менен жашагачакты ошо менен жашаң, не? сен онду бүткүсөбү? Тамаша. Жөн. Өткөндө өбүп атыпсыз го. Ошо сени класстан класска калып калбасын, уят деп өбүп атаман, мен Жаман өбүшөт экен ата. болду. Эшиктин тешигинен карап турмун мен балама 5 коюп коям. Окучу, берген. Салтанат эжең жазып келгиле деди. Аны окуду, окуй элек. Окусам эмне болуптур? Окугон эле биринчи. Таң буну окуйт. Сочинение. Ой, кайраттым. Тез окуй экен. Ооба, укмуш эм. Тез. Сочинение. Оку. Карыганын билбейт да. Мен 3 айлык каникулда балдар лагерге кетишти. Мен болсо эч жака барбай, үйдүн ичинде эле отурдум. Эч жака барган жокмун, жиберишкен жок апам менен атам. Качан бардым? Бир жака бардым мен. Үйдө эле жүрдүм го. Сенби? Сен үйдө отурдуңбу сен? Үйдө отурасың. Үйдө эле отурдум го. 3 ай каникулуңда көргөн жокмун го мен сени. Сиз үйдөгө 1 айда бир келсеңиз анан. Мен деле 3 ай үйдө болдум го. Көчөдө эле жүрөсүң го темселе. Кана балаң, көчөдө жүрөт. Кана десе эле көчөдө жүрөт дейт го. Бербесин мен. Үйдүн жаны көчөдө жүрөт. Бербесин. Да мен эч жака барган жокмун. Ушу сен барган жоксуң беш жака. Оку калган, неркетип. Анан кийин ошентип күндөр өтүп, жылдар өтүп, анан мен туулган күнүм болуп, анан апама барып, апа мен туулган күнүм өткүзүп, досторум, классташтарым чакырайын десем, сен досторуңа буяка пышырып коюптурбу? Мен өзүмүн досторум, апаңын, атаңын досторун, анан начальниктерибизди чакырабыз деди. Досторум келсе ынaba койдуңар го. Не деп? Биздин достор, сиз ынадыңыз эле го өзүңүз. Апаман жаман коркосу. Не болду? Мен өткүзүп берем, улум өзүң туулган күнүңдү. Апам келип туруп жындай сүйлөгөндө мәл. Көкме. Сочинение качан ушинтип жазыкчы эле. Апам келсе, әлде жана мен жана туул сочинениенин бирдемени бир мындай жакшына жазат. Окугун эле. Ушу эмне деген сочинение эле. Анан кийин неме мен туулган күнүм башталып, бар жогу жакшы болуп эле анан мас болушуп, алардын ичинен атам көбүчүп мас болуп калды. Менби? Шилекейиңиз агып кетти. Шилекейиңиз ага. Шалып буйуп диванда уктап калдыңыз. Андан кийин болсо мас болуп калгандан мага подарка күтүп атсам, мага эч нерсе алып келишкен жок. Чагабы? Алып келген жок. Кудайды карап. Бир турса да алып келип койбоду го. Өзүңөрдүн туулган күнүңөр жокпу? Onu alып келген подарка сеники ме, ана меники ме, айлана. Сен туулган күнүңө деп автомат деп мене бир кир жугуч машина алып келишип турго бир жак. Кир жугуч машинаны башыма тартам мен. Ошону ойноймунбу? Ана сага эмне оюнчук алып келиш керек? Оюнчук алып келишпейби? Каарыганда оюнчук алып келиш. Эми ойнойм ошо машинаңыз. Жанагыларын бурап, мындай бурап, отвертка менен сайып, теп. Сенден бир бүтүлүү буюм калбайт го акмак. Бир бүтүлүү нерсени бар тешет акмак. Оку калган. Анан кийин болсо туулган күнүм болуп, атам болсо уктап калгандан, атамдын начальниги апамы колунан кармап алып, сен балаң туулган күнү менен куттуктайм деп раса өптү. Өптү. Берес. Сен мээң барбы? Азыр ушинтип учурашат, айлана. Тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы? Ынтымак болуп учурашат азыр адам деген.
Beri gelip al. Evet. Kaçan için diyeceğiz. Ya ata al bölök çöp de. Kanday öp. Elinden bıçakta al bana turgan. Şum adam duyatladı kesin. Oku kalgan. Anan keyin bolsa men tuğulgan günüm бүтүп бар жок үйүнө таркашып атканда анан кийин апам болсо тигини да койго тоюн деп эшикке сизди жетелеп чыкканда сиз кусуп ийдиңиз. Мен Жөн ата кусуп ийдиңиз. Жалаң сабыз кустуңуз да. Атчан кустум. Нөрлөрдөн тамырларыңыз чыгып. Балтек келип анан жеп. Сабыз жакпай калды окшойт балтекке кол менен алып ыргытып берди сабызды. Oldu bitti. Hey. Emi ayırlar yok da. Biraz vurma. Urban çal. Vurma. Gel. Sen vurganda dil adam bol söylesen. Urubay koysanız adam bulun. Karma. Başına alacağız. Kantip casır şunun saltanat diyeceğin okuyor öyle. Saltanat dizgemi okusa dil istek edeyim. Kışan da. Başından caz. Caz. Başka barak yok mu sende? Göçürüp alalım. Göçür olasın. Caz. Saltanat neme? Saçı ne diyip caz. Şimdi eli kolga düşüp kalasın da. Apam aytpayla koyayın ha. Boltuçum. Caz. Saçı ne diyip caz. Saçı ne Niye? Caz. Yeke oğlu. Birele ye. Üçeye kılıp taşlayayım mı? Birele ye olup da. Yesi göğüken de. İlep belge koyayım. Öyle toçka koyup koyacağım. Sıra belgesini koyup koyayım şimdi. Saltanat diyeceğin ne okutup atatsa. O caz. Tak 3 aylık kanikul jönündө деген. Caz. Сочинение деген мындай жазылат. Жаз. Менин папам деп башта. Şaşılbay aytın, saltanatı jige şaşpay aytat da. Менин папам полиграф мыйрак. Papam. Урса билеткен десин бар. Жаз. Менин папам эмес, папам деп жазсаң эле. Ne ağılıp koyuyorum? 7-ci klassda okuysun şu жазышты билбейсиң де. 5. klasta okuyayım koy atayı. Siz toşna menin atamsınız mı? Анан да эмне болуп кетти? 5. klasta okuyayım. Anarbay aka meni kandaysın balam dep jakşı uçuraşat, koşonun bala. Ey, аксакал кишилер жаш баланы көргөндө ой кандай балам деп учурашып кое берет. Өзүм уулундай көп. Al bölükçü uçuraşat da, Hadaziretim. Ой көп пе. Жаз көп деме. Menin papam. Жаз. Anarbay aka deyim, jönüne koyayım. Жаз. Менин папам дедиң бе? 3 aylık kanikулда деп жаз. 3 aylık şaşpay aytın. 3 aylık kanikулда. Da. Meni erçitip alıp de. Meni erçitiyor abi. Sirke, parka de. Ya ata ben sirktin tışından görülek bunu koy. Сочинение деген ушундай жазылат да айран. Сочинять этип атпайбы өзү. Ha sirke barıp Sirke. sirke girip narcağına çıkıp gittik de koyayın ha. Mayli жаз. Билгенде жаз. Apamı da erçitip aldık deyim mi? Ay saltanat diyecek uyat ha. Bir tek alıp yürüyorlar. Болду дем, тең түш болбоду айлы. Жаз. Так, сирке, парка, киного де. Pivoga da koyayım. Pivo эмес. Kinonu DVD'den görüp aldıyız koy. Ооба, DVD. Pivoga 2 жол апаргансыз. Так. Эрчитип алып барчу деп жаз. Erçitip alıp barçı. Во. Во. Осыны жазып байлай койчу. Жаз. Жаз. Мун салтанат дечиген окуйт да буну. Анда жаз. Bir жолу kat жазып таштайлы. Тамаша. Ошо соло. Болот да. Сочинение да. 2 коп койбойбу? Жок, наоборот 6 койса керек. Жаз. Так, барып билесиң да. Ооба. Men tanıştırgam o saltanat эжеке муну. Жаз. Анда мындай кыл. Менин папам де. Menin papam saltanat эжеке мен жүрөт дейм бе. Тамаша. Жаз. Менин папам içпейт, чекпейт. Кусуп ийгениңиз эмне? Жөн. Анда болбойт. Жаз. İçпейт, чекпейт, коомдук иштерге активдүү катышат. Деп кое бер, Кудай сактасын. Катышат. Күндө катышат дейин, а? Жок ай, коомдук иш күндө болбойт да. Жаз. Жаздыңбы? Анан да мындай деп жаз. Менин папам де. Просто алтын деп коесуң.
Apamın kolundaki altınlar değil mi? Apaң koşma. Sen ya tamaşalak. Anda üçünün koluna aytıp kalış gerek болады da. Menin papam de. Dam ne desek tak. Vo dep koy. Menin papam vo dep koy. Yaz. Menin papam vo. Parmağınızda sürekli tartıp koyayım mı?